Kotome matinro jeneki jolo tapasuku ijeneta. Ya tu ampai to matot tario lo mabela tu lasai na sabak magala silele kong kaga. Iya kumat duha ite tandut-tundut itu ngeduha. Ya itu ko duha don rekam makanja pamulan di siminggu ibaca benih Jumat ini pakai ni lodong. Angka bola mi balu ciatarala tapake ya tu. Angka bola ibangun na ciata tambah pembangunan na tapake ya tu. Angka hal-hal maksud satoloy tapake. Tapi ajananya roti ngerang. Nabi tapu Allah Ta'ala tingerang. Tapi pura pimatu tilawi baraka na yaro supaya bisa begitu. Tapi si semi yon rimi lodong wani jumami wani satu wani ha wani sini wani salase baca bami si sabu aja napa tu mi lodong itu beraka. Ya kong kagaga mi balu na ciatarala tapake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an biizzatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah kita bersyukur syukur ke maraja nasaba napasita rupa ki pong Allah Ta'ala hilalana yodro memberakae dengan satu di acara ya ko spandu makadai maulid ya ko iya makadama mamaulud karena ya ko maulid pak watuna ya ko makadaki peringatan maulid Nabi berarti peringati waktu jajinna Nabi ta. Ya ko makadaki peringatan maulud Nabi berarti iperingati kehadiran Nabi ta. Alena iperingati tanya waktu jajinna. Makanya tidi ogi emang maulud tasih tahu. Denah kada bulan Rabiul Awal ya kong ke acara nama apa tetuk borak orang tua kita dulu nasabak memang maulud bukan maulid. Maka itu maulud dia itu nak kena kalau tahu riolo mauli dia kata makanya beliau tu baru mak berasanji karena maulud letek bola baru mak berasanji paya tu ko beliau tu baru dia tu nak ko boleh mak berasanji isuro pu imam menre oko otoy foto pance imat tandre alok ko lekat nama ko mak berasanji magai angka hadis napake tau pandrita iya naro napalabangan loko masyarakat iya naro napake napananungan ni maka dia nabita Bukhari Muslim ya dia nasuku tepat nasi dia selang nareko dia yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Semua betul kan nero maka dia kongka agak lebih mupuji na iya dia pernah suku tepat Nabi tamakala. Jadi ya komalyo to dia na melo pake ko dia na pura mak berasanji. Nasabak na yakini maka dia ko pake na dewa berasanji pada ko upojo to ko na nabita. Tapi aku mak berasanji ka jolo upat dupai maka dalam diupoji binabita na ya otoko.
makitu ia ko meli bola atau mak bola baru de na melo monroi mak bani na reko de na pamulai barasanji bahkan madari yang kamanu na nasu angka ni anak na melo jepui na bampaliman ajung mali tu dia pernah baca iya magai mitau ikonan ri anakna na de panapura isalawaki itu kuncinya. Jadi ya tu tahu letek bola baru nak barasanji, butim paru nak barasanji tu dak butingnya sue wanina yo lipu imam barasanji tu. Padahal tau mata kot tu dak buting. Butim paru melo ni sidepe bainena ni pak do jasi. Magai pasang lebih mu puji kamai bainemu nanya nabita. Jadi barasanji ko jolo napa sidepe bainemu supaya mak barakai atu tu ngamu. Itu kuncinya. Kita paham ya. Pak Mega tu tahu pasal barasanji. Mega tu maka ada bid'ah. Angka tu tahu dia nak maulu. Engkah. Ia ro tahu dia nak maulu pa tahu mi tahu tamaranaka. Ya nanti ya ampai marepa upau maka dia ko maki buaki acara maulid. Akibuaki lis sumbangan panitia akibuaki lis sumbangan nasaba ajak kami ro tau de na maulu ang kasumbangan nako masigi na de na melo ko paki di na maulu nakabaratan yo poko makibuaki sumbangan lis mauli ang kapasan na tau pandrita tanya nabita tau pandrita makada man asdaqa dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Nah ni gini kita masjidak kana musik dini 1 dirham ya kui di 10 sabu fakada sababan likiraati maulidin nabi ya nasabari dilaksanakannya maulid nabi dibacakannya sejarah Rasulullah la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah iatu tahu dena salailino betungan dena mati ko dena masih pengalata kecuali dalam keadaan dirahmati magai nasaba iya tu waram parangi ipakewe babu pasidakai sitongan na baraka na tu tanya lokwi di bawang iya malada lokwi bijata malah dah tu loku bija-bija makanya tu tahu magala masjidaka titai wijanna makurat tu wijanna lau salah iya namo maga kanjak na tepat na ambok na namo ustaz ambok na kumakunri maseke imas sumbang maseke masjidaka nasa topan dete titai wijanna madari tu makurang macuri makanya maka itu pandrita usahakan ni mas besar ko masih dekat supaya mak barakah ilok ko bijam ya kong kata mutta namo wai putih mitaleng barakah na ya tu lok ko bijam itu barakah na pasti dekat makanya tu kita dari timur jadi di polok ko siden ring penrange ia nang kata lok ko bola ina makaleliangi ko deni akibu ara wai pala makaleliangi ko watuan rina deni pandre angka kampung itamai ba nasuro tamun natuda na tama mandre satuda-tuda ngejolok meki di tama mandre iya iya kuidi ogi den rule perpawi makoro makanya ia mesigi satu orang yang bangun ya iya alhamdulillah makome mati tu ogi dua tu nak panasang alena berhasil nomor sidi ya ko haji bainena nomor 2 bangun masjid atau bangun sekolah iya ya nang kana masjid na bangun nang kana sekolah na bangun ya ko pasompai nak bangun na masjid haji ni bainena nasan alena berhasil karena sudah ada monumental bangunan monumental iya yaitu ampai mega pasompa rewa bangun masjid napanya tu barakat nak ketemu bangun masjid angka bolok ku surga namo dia nak sampaja iya namo dia nak sampaja nabi tamakala mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi tau bangun masjid ko lino karena po Allah taala ibangungang istana kilala na surga namo dia nak sampaja demi na tama aja jijolo tamario di penaletu
Kam makadami nabi ta ibangungang istana. Iya ki buarangi onrongo ko suruga. Denak kada nabi ta tami suruga. Iya. Ya to situ sampajange goncin na suruga. Goncin na sini na decenge. Jadi nang kata aga-aga menurus nama kura-kura leje suruh pakajagi sampajanna. Pikir si pakanjaki sampajange, mapamulay bacaan ni pakanjaki, garakan ni pakanjaki, peringaran ni pakanjaki. Nyamur talduit ta pakanjaki ko masampajange. Apa dito tu ga tahu suku si sa ko masampajange, angka na pakanjaki peringaran lapakmu itu matu. Pak iya kong ka tahu masampajan nakala din ang kanalisi peringarako, iya ko tahu mainga aja mo tapak kecuali tahu marena. Pak de metu na mainga. Tatai. Pakanjaki peringaran ya lupa kada sian rakan ni makotiha denule suku yana tu ampai makanja ko to ma direjama pasi peringerangi ki ya mi ko to masam pajaca di makada talu ni gajero dua diga ya ko to baki tanga makale talu bawan padahal dia wedding ya ko makiro tinggalkan keraguan makada ki talu ni garo dua garo atau talu lari lako ki dua. Nah sebab yang jelasnya dua, cuma yang ragu ini tiga. Jadi lari lokoki dua, tinggalkan yang meragukan. Aja takkan atal lubawan. De rewak lokoki dua. Pada ko makadaki rusak kajero jenek ku atau de akadaki de. Karena yang yakin adalah ada wudu. Ia mak gare-gare rusak ga atau de, ya de nama sah. Ia biko makadaki pura gaji rumah jenne atau de ambil tidak karena dasarnya tidak ada wudu. Tabahan nih maka tu pada makada pura gaji rumah sampayang atau de pak de itu aja tak kalah pura bawa nih tidak. Itu kunci apa angka tu tahu pak nak lupa sampajan iya angka merepelak dia ko jam-jamang tapi dia tu agak tahu pilih ramah koro dia agak sana kampung lengah iya dia agak tahu lengah ko tahu lengah dia rajin mana mas sampajan ya insyaallah iya kemudian mamaulu ki asanna jadi tomelo makacuri nabita aganna naro nabita mi acuri ia kocaran Nabi tamak bicara dia nang kena makasar tidak pernah menghina ia ko kasih sayang Nabi tamak komani Nabi tamak gaga pak melo na jama tapi mitau iku matahana untuk umana mari pau talungas sumi berturut-turut Nabi talo matarawih na papapi sa wijolo sebab mitau iko nangga iwaji ya sahabat ya tarawih na segang kuliah ngangi matarawih puru di mapuasa saat ni dapat 7 sunnah na salah wajib pak kata mako tu pak moto masa pajat tahajud mapa muli tete 2 latu tete apa matinro tete itu meninoto na sampajat subuh ya tau make itu pada ko na balu helen na balu motoro na nalingi heleng iya jadi usaha kangi agana nabi tameta curi detol aja mo na megalada ya moro jolo kasih sayang na dega ga tau neo si salah nabita tahu mi komelo isi salah ya kokoni nabita de layam micui nabita de susah iya ini susah jadi aja motosi di takororo betungan aja mo na yarotolak layam micui ki di sisa gaya wata iya tu yo pun nabita nasaba nabi kemudian dia memang diusahakan untuk dihina tapi ujiannya besar yo pun di betungan eko na paujaki tetil lodongan ni salama iya iwala ide ceneria sang ihsan iya ko macai itel koredi iwala ide ce maseke itawe abasaki na paujaki tetil lodongi salama iya nama kada tu pandete melo gota masuruga masagina lalang mo lata masuruga ya dahulna jannata salam demo antri pada koloki pasalangan ade na sopasa maka tolo pasalangan ade na sopasa namo me kilari namo me sangi kasoro de na pangalah yo poko sopasa ura jipagah antri yo poko de na sopasa de na to antri jadi meki kata masuruga de tantri telu mo wala ide cita mapeja lo koridi
Yang kedua, otok ki makasih beri batu mana-mana tinro teh sampai jatah tahajud. Nomor 3 wajar ngi indran atau makin reng aja tapodangi. Bali bola ta macicil motor ini palepai. Iya. Tulemo. Oh, antri memang ni. Iya. Sisa butau dale kong kamu lek jame cidi. Iya nanti ya, sang iya ku mabasay tayo na to mabasa to mapasiwala de cemi asan. Iya ku maseke itay na to mabasa maki buade cemi asan. Iya ko na paujaki tayo ni paujato ipasiwala. Tapi nareko ipaujaki tahu na payelodong salama iya ki buai ide cemi asan. Iya naro ihsan. Iya. Tulemo masike bali bola tak basaki yo puidi to makadami to siya kaparangan si selemojil la yolo ang kamato tu matu nangka itu denakor nasabaya ko ya ko tulle maki buat decenge itulah orang yang terbaik ini asal ihsan yaitu makada selang tahu matapa buana takwa ya sina ihsan. Makanya itu tahu puasa tahu matapa ioli tujuannya lari ke takwa. Jadi ya kuma puasa itu teh mender ke takwa nama tu. Jadi itu tahu puasa takwa selena magai namun kanan rekuliman nakode pana batai dia na timpu. Namun poto ang kanan resi timpu oku panewe kok bani teh na papisau. Dia namelo patamay namo mani si timpu karena dia yakin ya ko tami ya rusak puasaku ya ko natajang ibuka puasa nakatani buai nakatani bepe tuli natajab bangi mata negan rusuk bawa na naci di menitu menne de namelo maka dia na de na dapi mesa ibatal ya ko iya na pake pak balu ko lang na pak balu balewe pak balu gol kasi maka de ko de na ganna silitere de na tarimi pong Allah taala barakan iya ya ko mak balu balay nalagay palanggana iya magai may ka kapalangga ko jauh magai je nilangga meloki ko mega ini tatawe berarti makalasyak keletak madosa gitu atimba bawan nih iya aja takalasyang itawe si batu warra ko warra si batu isappa matu ko surimon rito untuk mampasilolong di pabulugol kasi ko makalaki siliter na nagana siliter ya ko meki salama akalaban ni si buku maji tame masusah di bapak ibu-ibu kalau ki malebale tapodangi pak balu bale sia galina bale ta lolo palangga iya iya nang kana akal siang kita we pak denule ma dece pak kelinong iya setiap hari ada niat iya denule ma dece ati mapetang harangi itu harangi nasaba asele ikala sia tawe iya namo patimbak gaba makoto tu iya patu patimbangnya madar kadua na buang cicang oko da cinge cicang oko timunna iya beku yasa iya na kurangnya mana ko da cinge sisa nan timbang 15 na jalo 10 pan tepu jadi na buang yo ko da cinge na butu ko timunna iya tapi dia tu ko kopel ramah korodi kalau menemuki maulu to meki macuri ampe medicina nadita ya ko persoalan ibadah oi sila daki pak nabita dia natinro nama siang matana minta tutup ya kalau lebih liu nabita na baca pak surah Ar-Rahman Al-Waqi Al-Mulk surah Yasin ya na baca nabita sia age di tabaca ko meki mti ko loki liu ha
jenne ki jolo tapa suku jenne ta pura yaro liuni pada liuna batina nabi liu. Iya. Kemudian dibaca ni bismika Allahumma ahya wa amut. Napa baca Fatihah kul Allahu katalu kul surah bil falaq kul surah bin nas ayat kursi napa ya berumang ko pala 5 napa ya 10 ko atak kalewe. Itu sunnah namanya mandi ayat. Iya. Biasa tung kata matin romoto tapaboro timun nah. Nah sekarang pernah kecil bere-bere de tau de nasapung iya tu ayat ko atak kalena. Mau meki jokai pakai tu ya tu. Iya. Insyaallah kalau nampak barakah ipo Allah Taala tu selamat ki. Ia dipakai. Dia tu nya micui. Ya berumam me kada. Napa ya sepung ko atak kali mandi ayat tersebut. Tapi itu kata memang tinro Fatihah. Kulallahu kata Fatihah kapa, kulallahu kata lu, kulallahu surah bil falaq, kulallahu surah bin nas. Kemudian alif lam mim sampai humum muflihun apa ya kursi apa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah apa la ilaha illallah kasiratu subhanallah talu alhamdulillah talu Allah talu magai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah kapitu supaya pada kemakan melaksanakan ibadah umrah satu kali sebelum kita tidur. Kemudian dibaca alhaqumut takasur akacicam sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang dibaca subhanallah talu alhamdulillah talu wallahu akbar talu di mana tu takoin ada kotomoto dilepaskan semua kesusahan itu. Itu barakat ni baca la ilaha illallah kasiratu enak pakai matinro aga gunana tujuannya supaya meringan mana ngelelebe tidak capek-capek dia nama apa dia lele kotomoto. Kemudian kamu apa tapi dia tu le baca mana ngedi iya kode ta baca mana kita baca tu ni kinro gang kata baca na tamatinro supaya masih kiri ki gang kalansut tak de peringarami. Tapi ya komoto ki langsung ta baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin agak bacaan. Ya nak ba'dama amatana wa ilaihi dina apa lain. Wah ibaca ya ro magai to syukur ko to moto mega tanai ke babu kode magi mega tau dia na baca ro ko moto alhamdulillah tiba dama amatana wah yana wala itu magi na dia na baca tau nasaba de na sangi syukur mega tanai ke ya ko walengi di 30 miliar kira-kira syukur ke walengi di 30 miliar syukur ke kira-kira kong kemeki matinro na lengi tadi 30 miliar syukur ke tapi yang kasarana dia na toto apa makan aja nah berarti ya se ini lain na moto nanya di 30 miliar itu ya. Jadi kene melo ipasi sele ia tu di 30 miliar si bako tomatin roden atau moto deta melo. Berarti nikmat yang paling besar ketika engkau bangun adalah nikmat kau diberi kesempatan hidup kembali. Makanya terbaca ya alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Agak betungan lah terima kasih banyak buat taparewa ke ngatutu ngakuri waktu pura aku tapamate. Nah iya. Itu kuncinya. Jadi namo tu tinroe baraka lo poto. Iya nak kede pada itu cakar dua pak. Baraka ya tu cakar dua. Iya tu cakar dua. Papedale na lengi po Allah Taala sebagai isyarat tanda-tanda. Jadi na tu cakar du lo ni sapaon roto matinro maga pakai na deka cakar du matangang mapalario to nagandeng atau mamotor pangoje nagandeng kita pamatinro bawang. Diga secakar du maga ni. Maptangangi mapalari dompet pamatinro bawang. Diga secakar du ieu tu cakar du isyarat tanda-tanda melo matinro makanya istirahat ko cakar du ki. Jeninya cairi matai. Pak katu pak balu na cairi mata na semana kan aku mata patiron awe alengi hakna pejabat mana di makor pak lu tadi kok kantor itu 5 kali makar mana kemana mata makor tu 5 matindro karena melaksanakan tugas iya. Jadi itu persitungan apa dia itu tahu yasa tahu sogi
Tahu deh inasis saya alena. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Iya. Jadi apa yang madari kat tu mami cawa-cawa mi tai angka ni pejabat mak dojo ko hotel 5 ngasu 5 pen 5 pikir pe ku carane to kasia-sia na paja kasia-sia angka itu kasia-sia ma pelo okon desi sa kasusana makan dah ko belum ronda gitu limi cawa ke ditai mak doja pikiri ki pe ku carane na paja sa kasia-sia angka itu kasia-sia ma katana apa kehidupan kakala begitu. Itu ampai aja nata gue ta'ala ukuran ale tak tenang ite mangoto aja tak apa kada ya nyama payan ini itu bah kada masak dia nama pat diulir pangoto dia pernah lepas cicilan no tu tuliman nawan apa tu ke agak sial dia ke menjara cicilan makanya kata aku dapat telu minam dapat pitu melo dapat pitu dapat telu ni maka dia latin relatundrung ya ko ganna idimu maliam motor sapeda na muli buat kau ko mas sapeda de gamak doktor kang yo pwede ganna ya motor to bacicilo to bakka linro na namo tu da milaken hey motor ko tu joko ko siya pasapadale angka cicilan ngemi wajah ye maka raja itu pak maka itu mata-mata tariolo lebih remui na lalungnya sujangan na yan na lalungnya tanggal lah ya ko sujangan palalu to lari menre bola tenan ya ko tanggal ada na may matinro mata pura si makamaja tanggal asi dita aja sih dua ngasumi tenang itu ko pura si bapak diulu sih kamu kayak kemajara ngulap emang ini ka masesa ini mato deto kago ko di ha angka mudah-mudahan yang kayak hadir oke masih zaman lepa inrana oh berarti mega inrana maraja sakdan nama kami aja nata saka mega inrana iya kemudian maka dah kau nak ya ko sempajang ya ko ibadah maku ye kegi tonroi matinulu rajing iya naro tapan nanunga pak iya to lima duha duha ki materu nasaba iya tu tau mak duha surga mato capan iya moto matahaju tapan nanungan itu tahajud tak iya na tu tapan nanungan namu patan rakami ko ta waktu lima tahajud moki benih iya ko pek do tu le mak duha tahajud mi bawang ya mana rujuk tahajud tetapan nanung ya tu nak nabi ta amal nak puji pong Allah taala ya mana nanung wa in kallah namo cek de mi iya tu lima ngaji tu ni hamat teru pokok na makan dia ule moto mak tahajud tas itu lima puasa sunnah senin kami sede baca ngaji tu no ha ya tu na tu aja musalaiwi engka mato capak na tu surga semua ibadah yang diajarkan oleh Nabi ya kong kata jama masalah sidinna ya sama toki maka cio ko nabita ya tak duhana maka cio ni to ko nabita agana Nabi tia cori mengikuti Nabi solat duha ya ko matahajud ni tak curi ni Nabi tu ya ko masidakah ni tak curi ni Nabi tu walaupun memang dia gak tahu mulai pasukui dia gak tahu makan matahajud tu mak duha tu mak besar tu dia gak tahu ni wasi salam oh dia gak iya angka tahu rajin lo mak berjamaah dia beli bulanan ni wasi cocok rapa songkok nama loi bidak nama galak mesa itanana tahu iya angka tapi dia tu kok penrak dia gak iya ha iya pasang kegi tonri mana nungang iya ku ya roma lapa ya ti ya tona ro atita tulita jaga supaya aja nama susah iya ya jina ro apa surga mana moto capana iya le mak bereja mak matinu lo ni mak bereja mak ya mi ko makadaki ke ga amala kami nama kasih ustaz iya amala kami nama kasih ke ga kami nama rejita jama kega kami nama rajin iya dia tahu seke amalah kami nama kasih membesar iya pak iya membesar apa aja nama seke iya dia mungkin amalah kami nama kasih mak berjamaah solat berjamaah iya ku imangnya nasabak jamaah na memang kega nampak berjamaah tahu marajin mak berjamaah pagalunge matangangi mak pelari dompet natapa masalah watai papi sawi natalo itu berat itu. Tapi kalau dia mampu lakukan itu yang terbaik.
Iya dipacai-cai renge. Malah kami nama kasih. Jangan marah. Ini tu bawa. Ini tu ampai kong ka sahabat makutana kada kega malah kami nama kasih makai nabi ta salat pada waktunya. Apa ni senabi te maka nabi pi aja asar ana sampai jalur je tahu. Jadi kau kira. Polisi si deke ga amal kami nama kasih makai nabi ta maksudnya perbaiki akhlakmu kepada istrimu dapat ni senabi ta kalau tu dia dapat terje bayi ni. Jadi tasapa ni gara kira kami nama kita jamai. Naruta rubah. Itulah amal yang terbaik. Apa kami tahu pak aku suruh puasa pokok na jam mana, puasa Senin Kamis na jam, puasa putih na jam, pokok na jam mana. Tapi itu aku suruh masumbat tapas soro. Deka, si gaga pengeluaran nasa ngidi lagi di negara nak masya nak kumiyalik. Deka, angka tahu ko sumbangan, dia nama te. Nasu pokok na alay. Pak itu sumbangannya 5 rupiah. Sumbangan kami na Mariawa yalengi te napa inoko atau inoko inapa yaleng pada mo ya tu. Dito nang katakor di. Kana tamilaw di nila sikolangi. Kamu ale man ka man makona na pak balancana. Oh aja. Iya, ang katamilaw sumbangan. Iko si. Iko mo jay wani wita. Ke, manang ka man taw mako di ka ngingina milaw iya. DJ nasa magala mo ko DJ mo kasyasi magala makareso makutu mo ang kadi mo na di kagunaan niya tu karena fungsi sedekah itu 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Jadi itu fungsinya sedekah 2 mi ipasi sumpungnya silaturahmi, yang kedua ipadiorenu pada tarupa tahu. Nah iya ko talengin apa tanoko atau tanoko inapa tale patu 2 itu. Silaturahmi terputus masuk satu ni papinadina. Jadi kegunaan. Ya saya nanya roh sedekah ria. Oh melo yacang. Amba upa. Ini si nasa sumbang aku mari makan karena Allah 500.000. Apa masih seliu makan karena Allah. Makan bisa gak dek? Iya itu. Iya. Tapi sedekah ria itu bisa dapat pahala. Tanya pahala pas sedekah, pahala menggembirakan orang. Narik sedekah itu wena Mario marano yaling agaga angka apalata tanya pala pas sedekah apalam mi pariorano umana nabita. Yana tu ampai kong kagaga ya bere maka dia gamai lantanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Dia na suku tu si dia tepat nanti na reko sitongan na dia nak biringi maka anjay. Jadi kong kagaga biring aja ni majay. Mimma wibe para sa mawari-wari guys nan remote ko ya anu bawanir ya. Dia nak ko aja ia tisang makan masalah-salah je na tak biring. Iya sahakangi na makanja apa ia tu pas sedekah puraya bere ko makanja ipa mancaji baraka ya tu. Ya tu ampai tu motot tario lo mabela tu lasai na sabak magala silele kong kaga kemana subale na pate ko bali bolana. Anak na nasuro bawa na malunra tu nan reta we pa purani ni lodo ng malaikat. Mabila toki pole lasai na sabak purani ni lodo ng mereka ya no riasan anre mak baraka. Yo po makokwa din nanitila ko bali boleh mataru mita magulu kasih. Melibale talu 2 tama gulu kasih si dina nasu macala matan ko gulu kasih dina nasu. Manceji sa okoro dina nasu padahal ke bali bola man repeco ladang. Itu bi pamakoto ko mana meni gulu kasih. Nah semakanya yang ko macaki padahal mun romo koroniti kiniti wede na pasu padahal ke bali bola na dina rebepa. Itu tanran apa ya komeki mi tidak tunna tau seke nang kemakun rei 2 gulu kaso ko bolana datun na tau seke ya. Dito gago ko. Kaja mo ta mangaku. Iya. Sakang ya besaki. Iya. Kong kagaga supaya mabela pole lasa. Iya. Itu ampai makar to pandita. Iya kong kagaga na bawa ko tay na mo malasa ko Andre na mo cek de mi mo Andre. Iya kamatu na mabaraka manci Pak Bora. Iya. Ya tiya upak gulung apa ya komeki man redagi mitau ko bembe de tan remoy tapi bacanya salawat
tali rojo bembe baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pudangi bembe puluku nuru Muhammad ipancaji, puluku matoka nuru Muhammad ipancaji. Tama ko riwatakale ko musiruntu nur na nabita mo ancaji pak borah wala ko barakat napa taala napa timau bacangi salawa napa yemma baudna napa yan rekasarana ina tunasa to pandita yolo maka da alai pak borah. Yo pwede na paimita bembe ta pacagiri na su kolesterol. Awe di panan rina. Nah, itu kuncinya. Iya. Apalah itu? Depa. Iya. Kemudian maka kau nak sembarang iya kumak duha ite tandu tundu itu ngeduha. Yang itu ko duha duan rekam makanja pamulana. Pas tama duha ya duha memang ni duan rekam. Pengupuna ayat kursi ke-10 rakaat pertama, kul Allahu ke-10 rakaat kedua. Itu hadis marfu dari Anas bin Malik. Maka Nabi tani gini kita umat dua hari pamula waktu nanya nala pengupu rakaat pertama ayat kursi ke-10, rakaat kedua kul Allahu ke-10. Pasti itu tu yang masih kupung Allah Taala. Itu hadis marfu dari Anas bin Malik. Biasa mau tajama ya. Maka dia tahu pandrita na mochi cemi mujama seumur hidup, yang penting pure mujama. Duha di awal ya matu ko tate 10 tajaman ni nerakana mancaji awabin ya sana pade ko to masam paja sunna 10 2 tahun itana ya dampeng dosa 50 tahun itana. Yang kedua waktu awabin itu palawanganna mangeribi isai annatorakan nakotu. Tapi yang paling kuat hadisnya itu adalah ujung duha. Maka ketika anak unta kepanasan, itu cahaya nama tanah saya pabuka ni kasih ko tate 10. Maka di situ dikerjakan 6 rakaat. Salat awabin ipung sinnah. Yero agama makna itu awabin orang kembali. Nah sebab boleh maka reso meta purana masa sampai subuh. Kalau maka reso meta palawang ngapa loro itu melo anak jam pertama. Lebih bahkan 7 jam. Makanya rewe kortate 10 masam paja. Makanya disebut awab, orang yang kembali. Ya kong kata masam paja ngukuran nerakana, maka dia Nabi tapada iku masam paja sunnah 10 2 tahun ngetan. Ya dampeng ngidosana 50 tahun ngetan. Makanya kemakana sampai jas sunnah tobat. Biasa mau tajame Rodi. Biasa mau. Ya kuda itu lah ya sampai jas sunnah. Kan duhai kan dua. Pak Burotu kuduan rekannya. Maka dia Nabi tasinin na letok na watakalimu pas sedekah po Allah Taala. Itu hanya hak pakai pinjaman. Maka sedekahi itu dengan 2 rakaat salat sunat di waktu pagi. Jadi aku caki mengilu-ngilu tu tak duhaki. Karena pasti sedekahi watakalewi. Apa dia tu ya pun lain nak pindah ke mana itu po Allah Taala itu sampai ya tengi rubah Pak. Tangi rubah buat ajak terubah ya roan nita ko malempu ipakone ro ya ko meki ko umpa-umpa tali bani cila tatari cila tatambah ini aja tapalete ila ya se pada tikungan ngetama ko he makun raya to mi upo dapat dito nang kauruntu arwan ni mapaletean ni dito ka ko asa diga Agustas dia na wadi bu na pinra kami po Allah Taala ipake mi tane di punna jadi ako anu yinrang aja terubay ko tinrangi oto na tawe oto Fortuner na aja tatolay kacespio motor aja makanya itu alis boleh diperindah tapi tidak boleh dirubah tapahan nih isi taci di Mangulo Saliwa ci di laulalang katollau bandreng yelen ni kawa nama kanjak lempuna dia nama mereka kapalabay ulua pakoy ni ro ajak ni rubah dia na wedding inga penya macam akun raya mi tanabalo ina matanre bulu mata isambu mapamule antibale gangka anti tornado ka mana tapi dia to nakot penrangnya deh
Digaga din ako. Iya. Syukuri pemberian Allah. Aja nasabak macam itu pun Allah Ta'ala kuirubay Pak Birena. Jadi kita syukuru kini. Iya, makanya ni tuan nita, maka memang itu sih kanangan apa linro macika, pilih maponco, sadang cima, ingat penya, mata malempu, makanya aningi palempu. Iya, maka itu, iya pudi, ite pelengin dia, nenre aninda. Menacuri ya rotai arak matandri ngana keturunan arak melebat linro na lonjo muka na mompak bulu matana jadi koleko imenre si cocok yupi di linro macika ipenre pada sampah boro motor rotasi enggak modele nah tepahan ya kemudian eko maduhai ya kok pak dena kasiasi nama tenasa nabita tidak akan pakir. Jadi ya kau nggak tahu melo sogi na duan rakami duhana pajaiwi. Dena dapi ya papa. Ya kau kita masuruga narakana. Puang Allah Ta'ala janji ki hadis qudsi. Siapa yang melaksanakan salat 6 rakaat istiqomah di waktu pagi, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui babu duha. Angka pintun na suruga ya duha ya rotola matu. Nah, nyampe maka dak namo tu pak duha yang kata surugana namo tu masih dekat kata surugana pada nasi dekat ria ya sena ria sedekah aga sedekah ikhlas ya ikhlasnya telur rupa biasa ni masumba tahu eta suruh lo malah sumbang dia penang kadi kata melo sumbang kata lihat babi goncing onro di takkan ke goncing lo no malo kor dia penang ka maka memang oh mitau ki maka lagi aku nalaman nang dia kan iya berarti dia patut tawakal to ya aku maki tu paling terubai ya kalau ki masih gie tak perikantong edita pataman yang disiratu di 50 di 20 ya kalau lalu cilengengi akapat jeni aja titai tagas tangi 1 lembar atau 2 lembar napa tapatama aja tak kapesai kalau disiratu malengonya tajapu bani sembarat tajapu aja titai tapatama ko cilengang puang Allah Ta'ala maka dah nigi atakku malengak dena bilang ngak nalengak dia tahu bilang ngiu parewakangi itu makanya dasar ni masumba makoro yo pokapangi di maloli sulima kata disirat surupe matap itu gaga kemudian ya se na yarong kamu pa aga edetis sangi makadani kata tasidakai detonis sangi makadani kasidakai isapaki pesantren paka pala aku pendrang tongkas ke oku pare-pare atau di mana saja pesantren pak kepala kurat telepon ustasna maka dan kagak kutu pak kiai anak yatim piatu atau anak fakir miskin masih sekolah kadangkah kadang siaga pak kemajana si ulang maka di barat na 500 sabu atau 700 sabu tapodan ni aja mau tapodan nggak asal nero nanae aja to tapasi runtuk kak aja to nanti sangnya sakku melok wajarang ni pakka majana ulang-ulang na aja telokor pesantren ta transfer bawan ya jadi nang katis sangi makadani kata ta sidakai iya ronana bantu de to ni sangi makadani gak bantu selesai matu hafalanna siruntuk ke kepala wangang de nang kaniris sama kadaya bisa bantu ya anak betul nama sekolah de to ni sangi makadai di bantu iya naro taunasa nabi tak de nalo pada masyar napai malalan dijemput ipendre oko ila rafiqil a'la dari situ masuk ke surga apa onro de nonrilau nomor si di deni timbang malakna de tonolo si pulung oko pada masyar de tono holoi mizanullah de tono laile tengi siratal mustaqim apa iya kuiris sangi tau isumbangnya madari masuk sakit hidup pakai nasi dia tu minta dia cek dia tanya iya kalau aku berhasil ni tena sohai minta ni gara-gara iya dia tu nama dia cek kita gara atau nak pakai rekere ni orang ni bantu tapi dia nak jampangi kina selalu menjok nak tahu dia tahu ni sama terima kasih iya mau pada cengi biasa nak dia nak ngerangi papi dia cek gitu ni kata yo pokok dia ni risa dia tahu ni sangi tidak ada beban itulah orang yang dijemput iya miko iya tu mapa si pulungan nak ya tingin apa ya le ngampal lo napa isoting i balender mau pa ya tu
daripada langsung saha kanginan kamalat tamakoro Pak Bua ya kung kalasa kenaki kanker angkat tangan ni dokter asam paja sunnah di duan rakang tapangolol pun angka pasidaka ku makoloko atamu de tu gagamis sanga dinai di po nanya wilawi baraka nanya Pak disangakue tapasawa nga ialah sakue itu namanya bertawassul dengan amal soleh kode naga pakuraga iya ku iya tu maka dia tanpa nama 10.000 medo ipake bertawassul deh tak pengalang-alang iya Pak me kata apa iya ku 500 sabuna sumbangan ngasana na tepu iya ku 10 sabusana po Allah Ta'ala karena Allah 10.000 iya ku 500 sabusana maka di po Allah Ta'ala iya sakuna balu ko cek deh nak bere itu tapi dia tu kan topen ramah korodi mestinya tak pasti selei ya ko 500 sabu kadani karena Allah ya ko 5 sabu tetap po itu kita dalam tasawuf itu sul adab itu bersedekah sedikit menyebut nama Allah ketika bersedekah banyak namanya yang disebut berarti itu riya sebenarnya jadi iya. Kemudian upasang yon nahe ita pakajaki saparang ilalang ngiro makurangin ola tayo ngiro tola supaya dia antari ya ko dia tulis salawat itu na tapakanjaki baca minimal 1000 dalam sehari sisabu kadang-kadang na salawat ustaz angka malampe salawat kami na suku buhari muslim iya na salawat kami na makaja na sa nabita langsung makada aba makutani sahabat kadang-kadang salawat kami na suku ya Rasulullah makin nabita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid tapala miro iya ko malampe iya ro tali maponcoy cede kega Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad iya ko malampe mo pi tapulo pi kamu pa Allahumma salli ala Muhammad ya ko malampe mo pi angko pa maponco sallallahu ala Muhammad ya ko malampe mo pi mati bawan ni de nagaga maponco na iya maniro salawat Jibril asanna iya nama kanja ibaca sallallahu alaihi wasallam baca ke sisabu sesok tapi aja tapaki milodong sisabu ko misalnya soyeso Salasa baca imatu si sebu baca si sebu nanti malam Jumat baru kita sholat sunnah hajat 2 rakaat napa baca ke si sebu napa ki milodo jadi si minggu ibaca benih Jumat ini paki milodo angka bola mi balu ciatarala tapaki ya tuh angka bola ibangun na ciata tambah pembangunan na tapaki ya tuh engka hal-hal maksud satoloy tapake tapi aja nanya roti ngerang niki mak belu bola atau di bola di ngerang Allah sallallahu alaihi wasallam aja nabi tapu Allah taala ti ngerang tapi pura pimatu tilawi baraka na yaro supaya bisa begitu tapi si semi yon rimil lodong wani jumami wani satu wani ha wani sini wani salase baca bami si sabu wani jumapi nato masam paja sunnah haja napa to milodong itu beraka ya kong kagaga mi balu na cia tarala tapake namo na dara ko cia laku ya mato ti baca iya janda melo malakai ko melo mopi iya surut lagi bu sallallahu ala Muhammad maponco mi salawat Jibril asanna iya sebab itu Nabi teh salawat kimema sebelum ipancaji secara utuh ya nariasa salawat Jibril kemudian angka cede perlu sampai kami berkaitan loko Nabi tak
Maka dia tu Nabi Pak, ia mematuhi hak aku pun Allah Ta'ala wa di pasalama iumana. Makanya sujud tu Nabi ta mengilau, sujud kalau na pun Allah Ta'ala. Ya tu nak kada nambah kada pun Allah Ta'ala. Irfa ra'saka ya Muhammad. Dari situ disebut diberikan syafaat dari irfa ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad. Makanya Nabi itu bisa memberi syafaat. Ya dia ko meta masuru ka pak dua mitu lalan na pamasi misi bersyafaat. Ya ko pamasi hak na po Allah Ta'ala di misang imak kada ke gayar ke sampajang ga jeti masih puasa ga masih dinirisang. Makanya ka wanita WTS asumadak kami na pino ni jami ta masuruga hak na po Allah Ta'ala, hak prerogatif. Tapi yang kiasa syafaat ya ko syafaat manasah. As-salawa ki kasiratu ko ni Jumat janji ki syafaat. Apalah inna ataina sering membaca surah Al-Kautsar, itu juga jalur syafaat. Yang ketiga, raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tapalamu ya tabaca ya robo abaca kapitu ko pura ki masapaja ko dia tulis ketaluna raditu billahi rabba, makanya aku ya ketani aroy raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Angkat tambai raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasula. Iya tunas nabita nigi baca ya pak dongange lai warungange hawa poluk kilalan na suruga langsung tamu ko atinna sehingga tulimanya makinin nawa. Ya kau enggak tahu chat tenang atinna tasuruh baca itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ia samatoi sahada nyaruh ya matau tiasa sahada pamulangnya. Tapala moto iya Pak Burala ada itu bu yaitu syafaat. Maka Nabi siapa yang membaca 7 kali atau 3 kali, maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Ya kutaniya ro 2 ayat terakhir At-Taubah laqad ja'akum. Tapala mata ya roto. Surah ke-9 ayat 128 129. Ibaca kapitu ko mangariba kapitu ko subuh. Ya ko detu layaro angka mopa. Aga ya ko bangi te tabali bi bangi. Napa baca doa sesudah azan. Itu juga dijanjikan syafaat oleh Rasulullah. Yang penting tajami ke kami tapite ingka mana mau tu lalang. Kemudian yang terakhir bermimpi ketemu Rasulullah. Siapa yang pernah bermimpi aku meloki manipi siruntuk Nabi ta saya dikasih amalan sama mursyid kami itu ajenne ki suku puraki sangi majenne suku akatalu-talu manangi cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, memasukkan air ke hidung 1 kali, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali aja nak cicau. Mengusap kepala dengan telinga itu 1 kali, kemudian mencuci kaki. Kupurur ilodoni, baca doa sesudah wudu. Pura kiaro ilodoni, pun. Ia jenne upake melo kak mewe siruntuk nabita. Saya ingin ketemu dengan Rasulmu ya Allah. Nampak tak lagi pakaian makanjak-kanjak aja na sembarang sebagai pakaian yang kita pakai untuk menjemput kedatangannya Rasulullah. Nampak liu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi baring. Tabaci pak dongangnya. Napa tap kiri asal Nabi tak. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Napaki tilau Nabi tahadir. Ya Rasulullah, aku mohon beri aku kesempatan melihat wajahmu walau hanya sekali. Minta setiap malam. Maka dia gurutta ia ko cicam mimilau di memat de tapi minta setiap malam pak camak ko tundangnya ke cicam nade nah hadir bawa si undangan bajanna ya ko demo panah hadir ta bawa si undangan ya ko demo patah hadir ta bawa si undangan akka patah puluh mita bawa ngundang insyaallah hadir makko matu itu Nabi tak ketika engkau mengundangnya setiap malam 40 malam berturut-turut kau mengundang dalam mimpi insyaallah dia akan mendatangi. Ya kodenang kata nipi siruntuk Nabi jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena engkau tidak pernah mengundangnya dia datang.
Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.